omunye umama unyawo lakhe olaselisuke lonke ngaphansi selisuke lonke ngaphansi wathi mayexoxa wathi inkosi onyaweni lami ngibone into engingazi ukuthi isho ukuthini ngibone intambo njengoba seluvuleke kanje ngibone intambo ngabona amaplanga ngabona into engathi othayela lapho onyaweni bengingazi ukuthi unyawo lohlanganise yonke imaterial yokwakha bathi abanye hayi ingqondo ibisihambile azikho intambo ezisenyaweni akukhoma amaplanga asenyaweni kodwa engase bafike labo bantu bezobona la nazi intambo akuyona imsipha intambo nazi aziblue nazi intambo hayi ukuthi intambo lezi ezinamathelile intambo ezihlanganisile emakwakhe wonyawo sakhona ngaphakathi izinto ngeke uyi-understand kodwa intambo nazi intambo strings nazi intambo beka phansi ma kunezinto engafanele uzazi khona imfihlakalo nje empilweni ongamele uyazi that is why umqondo womuntu wakhiwa uhambe bese uyagcina that is why umqondo oqhubekayo bese kuthiwa inkosi isuke seyizokwazi seyizobona izinto engafanele ibone umuntu nje mawuzovela ubone izilwane usuke usuhlanya wena kodwa mina njengenkosi bangibona izilwane amandla lapho khona izinto engafanele uyibone wena mangasubona inyoka la uthi nansi inyoka ungahayiza yoshona ngani mina mangabona inyoka la ngavele ngithule ngithi mehluko ilona izinto engafanele uyibone ngoba ngeke u-understand mina mangibona intambo la angisho ukuthi intambazana ngivele ngibone ngithi uzosinda tuzosinda wena mawuhlushwa umkakho nixabana naye uthi wena umkami uyayisa uhlohlwa abangani bakhe useyajona mina bengabehlupha umkami ngithi hayi khona impi engihlaselayo kodwa abangithakathayo abangitholi imithakatho yabo seyingena ngakumkami njengoba umkamelwa eyisa induku zamadoda zimfica entekenteke funa ngidile nomkami ngokum-understand ukuthi untekenteke funa ngimazi untekenteke mase ngiba wash ukuthi ngelinye ilanga impi ngangena ngaye wash njengoba entekenteke nje ululu ukuthi athi wala funa ngibe wash ukuthi ngelinye ilanga ngoba untekenteke impi ngangena futhi usuzophila kodwa usuyazi ukuthi ngelinye ilanga impi ingaqhamuka la nanku umzile engangena ngawo kuvaliwe la ingaqhamuka la makuwumfowenu nihlala naye phatha umfowenu niyaxabana azi ukuthi makuthiwa ingenile impi iyobe ingene ngalo mfowenu engaqondile yena kodwa iyongena ngayo simple and straightforward lekichaza kunezinto bengabe uyinkosi efuneka uzazi uyibone ngoba sonke siphila emhlabeni kodwa into ibone before yenzeke kuzoba nje bengabe uyindoda phatha uyamshaya umkakho ngelinye ilanga mangimele liphele ikhaya liyoqedwa wena ndoda ngoba uyomshaya uboshwa amaphoyisa sale engekho ubaba ekhaya noma udutshulwe izigebengu but that is why kuthiwa strictly mawuyindoda umshaya umfazi hayi ukuthi kuthiwa beyisa abafazi bayeyisa mawungeyona indoda egcwele ungamqeda ngenduku kodwa bengabe uyindoda esile uzokwazi bengabenza nje kufuna ngenzinje umfazi ufana nengane zithi igebengu kodwa lezi ezama-26 zithi uQueen waseLondon ubhekelelwa wena futhi usebenza ngengqondo yakho funa bengabe phuma kulayini azi ukuthi hayi ngoba eyinombolo kodwa wena khona la ifike isale khona ezimhlophe hayi ngoba inombolo vele bayayisa abafazi kodwa ngeke ujabulele ukuthi uqhathaniswe nomuntu wesifazane thiwe lo uyeyisa nalo uqhathaniswe cha bayayisa Shothi uzothi mawunengane mayidlala ngenhlabathi ingane uthi hawu inuku lengane hey ingane
mzali mawungafuni enhlabathini khuluma nengane uyisuse enhlabathini ususa inhlabathi ngene endlini slowly zokwazi kodwa mawuzofuna uyithuke wenuku wena vuka la iganga khona enhlabathini faka ipaving ayisekho inhlabathi ayisaganga ingane sebenza ngengqondo yakho faka ipaving khokha noma tshana utshani baba wami siyaba-abuser kodwa ibona basa-abuser qala vele yaziwa vele bazinhlanya hhayi-ke abafazi aqhamuka uhlanya la vele likushaye ngesitini uthi uyolibopha ngeke liboshe uhlanya kodwa wena uma ungalibulali uzoboshwa sekuthiwa hhayi ake siqale siyohlola ingqondo kuke kube neprocess nje yokuthi kusayohlolwa ingqondo abuye ama-result thiwa hhayi bandla u-mentally disturbed thiwa hhayi-ke ngeke aboshwe umuntu onjalo ukumbopha into onjalo yicala ngoba angafika phakathi ejele asiphisise kwasana ashaya ojele enze yonke into akazanyela indawo e-right la azohlala khona kodwa ngaphandle sephumile uzothini wena luyaboshwa ludedelwe bantu besifazane iy'nhlanya ey'semthethweni ugovernment ayisapothayo ma uzophika nomuntu wesifazane baba uzogaxela ingakho lengabuye indoda ma ungashaya umuntu wesifazane ngempama bonke labantu ma ungasuka nje udonsa oyedwa umuntu wesifazane umhlabe ngempama bonke labantu bathi abakubulali kodwa ma ungasuka owesifazane ashaya indoda ngempama bonke labantu bangakuhleka nami ngingakuhleka ngishaya yebo ngaphela induku uma ungashaya umuntu wesifazane kodwa uma ngakushaya yena bonke labantu bangakuhleka including me myself ngingahleka uhlekani Bhaka ngathi awubheka uzathola impama nje uphayizelani yena Sangiyixoxe lezi ndaba ngoba khona amadoda ahamba kuyasaba awucabange sekubekwe wena kubeka umuntu wesifazane thiwa nobabili nizoqula awuquli uma uyindoda nomuntu wesifazane awuquli noma uyempini uyolwa awuhambi nomuntu wesifazane uma uyempini umuntu wesifazane usala phansi endlini athatha ingubo ayihlanazele azile uma uyempini akabi la ngoba uma ufika ufe empini uzokwazi ukubamba umuzi ufila ukhona kuyafana ubamba umuntu kodwa uqaba ngeke nje uzohamba umuntu wesifazane ayempini sewusele uyindoda ugqoka amajini wahlanazelo linda uma usayolo linda uma uyolo Nkosi yami ngezibeka uwe Nkosi yami That is why bengabuye indoda ufuna ukuba successful ufuna kube naye umuntu wesifazane makudingeka uveze ubuso bakhe ukuze kudlule kuthi umuntu wesifazane mase kuyadlula kanti ukhona uyindoda useduze kwakhe Nkosi yami ngethe ithanda uma ngabe uhlakaniphile ama-qualifications elingana ne-grade ilingana i-grade yendoda iyalingana ne-grade yomuntu wesifazane usuke sewinile ngaphambi kwakho wesifazane mayelingana ama-grade kubhidelwe ithenda akufanele ama-grade alingana mayelingana already sekushiyile umama ngokuthi umama ngeke ukuthi ngirojiwe besifana nje nalo uwine kanjani kasala ngoba ama-grade ayafana akuhambi kanjalo already uyakulida ngokuthi umuntu wesifazane fana nomuntu okhubazekile elingana ama-grade already seyakulida ngokuthi ukhubazekile bekule ukuthi ungihlule
kanjani lo ngoba siyalingana unetiye vele usuyalidwa mawuyindoda nje umsulwa unakoko uyakhuluma uyadriver khona nje okoshoda ngakho ushoda ngowesifazane ukuze ubeke yena kodwa bayahluka bafana notikolosha ayikho into ehlupha njengotikolosha uthi ume ngapho ushone ngapho uwambuthi uthume lapho uyala uzoqala uwele uyaphesheya le uyajika le ngasemona ukamela lapha after 6 months wena uthume manje hamba yena aluyibhekelele uthuma ngapho uyele nginkosi emhlabeni ngindodana emazulwini akukho engakuboni kodwa ngihlanye wena mengasubona into enjalo ungahlanye ngani yakho bengabe i-mentality step kancane ayivisupha kanje ngoba kusuke sengena umoya ongalawuleki kuyona uthi ukhuluma naye ibihleka uyakhuluma ayikuzwa nokuthi uthini ngoba sengena utikoloshe kuyona ngisho ngathi ayenzeni